Zaburi ya 34 umurongo wa 12 iravuga ngo ninde agomba ubugingo akifuza kuramba ngo azabone iminsi myiza, azabuze ururimi rwiwe rwoye kuvuga ikibi, n'iminwa yiwe yoye kuvuga ibyo guhendana. Tandukana n'ibibi ukore ibyiza, rondera amahoro uyakurikire kugira ngo uyashikire. Inyonga z'Uhoraho ziri kubagororotse, n'amatwi yiwe ayabangira ugutakamba kwabo. Igitsure cy'Uhoraho kiri kubakora ibibi, ngo ahenebereze cyangwa ngo azimanganye ukwibuka kwabo mu isi. Haleluya! Ninde agomba ubugingo akifuza kuramba ngo azabone ibyiza? Ndifuza kuramba, ndifuza kugira ubugingo no kubona ibyiza, kandi nawe ubyifuza ni byiza. Umve rero umwanditsi wa Zaburi icyo yaciye asaba, ikintu cya mbere ngo uzubuze ururimi rwawe kuvuga ibyo guhendana. Niruze gwigere ruvuga ibyo guhendana, ububeshi. Ababeshi barafise sebuja niwe Satani, kuko ngo ni umubeshi kandi yamye ari umubeshi kuva kera. Ni ukuvuga abantu babesha baba araba wa mubi. Niwovuga ngo uruwa Kristo ngo wongere ubu wa Satani. Mu yandi majambo, nimba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, icyari gikwiriye ubuze ururimi rwawe kuvuga ibyo guhendana, haba ku telefone, haba kubesha utuntu duto duto, kuko nta cyaha gitoya gihari, nta na kinini. Icyaha cyose ni icyaha. Uzubuze ururimi rwawe koye kuvuga ibibi, kuvuga ibibi ku bantu, kuvuga ibibi ku gihugu burya si byacu, kuvuga amajambo y'ibiterasoni. Na Paulo yaravyanditse yuko amajambo y'ibiterasoni adakwiye kuva mu kanwa kacu. Tuze tubuze ururimi rwacu kuvuga ibintu bibi ntibikaduce mu kanwa. Tandukana n'ibibi ukora ibyiza, twigira imigabo yo gutandukana n'ibibi, dukore ibyiza uko bukeye uko bwije. Hanyuma dutandukanye n'ibibi, duce turondera amahoro tuyakurikire, turondere kubana amahoro na bene data. Haleluya! Kandi ngo namba bishoboka mu ruhande rwanyu murondere kuzura n'abantu bose. Ibi nivyo bakora abantu bagomba ubugingo bakifuza kuramba ngo baze babone iminsi myiza, barambe bari mu minsi myiza, barambe batari mu vyago, barambe bari kw'igikundiro kimwe navuga cy'abakora ibyiza. Haleluya!